Assalamu alaikum ардактуу Ошкордун көрүүчүлөрү, биздин кадырлуу катталуучулар, амансыздар. Бүгүн 2021-жылдын 7-марты биз Ноокат мал базарында турабыз. Ноокат мал базарынан сиздерге салам айтабыз. Бүгүнкү баалар кандай болот? Биздин канал менен чогуу көрүңүздөр. Биринчи чыгарылышта сиздерге мына бодо малдарды, саан уйларды, жалпы эле бодо малдарды, кунажын, букалардын бааларын билип көрсөтүп кетебиз. Акырына чейин көрүңүздөр. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Чыгарылышты ушул ала парода уйлар менен баштайбыз. Канчаны тууган уй бул? Баасы канча мунун? 200 миң. Базар баа берди буга. Баласы жокпу? Боз. Боз экен. Баасы 200 миң сом деди. Базардагы чоң уйлар экен. Ушулардан баштадык. Чоң парода уй сурагандарга, бул российский кандай ошондо парода? Российский. Bir айдын ичинде туат дедиси боз экен. Бунда да шериги турат. Bunu 220 dedi. Bunun bağısını 220 bin som dedi. Az kança bağa berişet. Bu da boz okşaydı. Bağa kılıp duruşatına. Çoğun uylar bazardağı. En çoğun uylar eken. Bu hazır 125 bin som uşul jerde bağa kılıp durat. Boz uy. Çıkarılışızdı uşul hala çoğun uylar menен başladık anda mesela. Бұл ала уйдун баасы 135 миң сомна базарда баа берип турушат. Бул жерде да бир парода уй турат. Торпогу менен. Мунун пародасы кандай экен? Лимузин. Лимузин парода деп коет экен. Каяктыкы болуп калат ошондо? Европа же? Бишкек. Бишкек элеби? Канчаны тууган уям бул? 4 тууган. Торпок экен, а? Торпок эркек бургачу. Баасы канча мунун? 190 миң. Сүтү кандай болот эми булардын? 8 литр сүтү. Ушу турушта 8 литр сүтү бар. Базар баа берди буга? 150 миңге берилбедиби? 150 миң сом ушул берилбептир. Көкүрөктөр мындай экен. Bu qanday paroda? Qancha bolasi ekan? 4-chi bolasi. 7-chi? 4-4-chi bolasi. 10 litr süt bergen. 3-chi torpog'u menен. Erkek torpog'u ekan. 120 ming dedi. Sağır keçkisi 10 mu? Sağır keçkisi 10 litre süt verir. Sredniy 10 litre. 10 litre sütü var ekan. 15 keçe verir da. 15 keçe. 15 keçe verir ekan bu. 15 keçe verir. Süt bağıtında o izlegenlerge kaymağı kanda sütü koyup. Yarımı kaymak, yarımı süt. Ana. Palavina, munda qılıblar. Bu qaliki süt maşından keregi yo'q. Kerek özele böl çağırıp koyu. Kasani munda qo'yasiz, bir kasaga süt tushadi, bir kasaga qaymoq tushadi. Görüңүздөр, sağını izlegenler aralap tarttabız. Jelinini dağı buna görsetip ketsek hem 10 litre sütü var dedi. Uşunday sağını izlegenlerge torpağı kança gündük? Torpağı 5 günlük torpak. 5 günlük. Uşunday sağını izlegenlerge esin nömerinde kaldırıp ötemin. 29-29-79 nomeri menен кайрылсаңыз, байланышсаңыздар болот. Бул уй канчаны тууган уям? Buni ikkinchi bolasi. Экинчи боласы sütü кандай экен? Bolasi 3 emchakdan 6 litr. 3 emchek mi bul? Birisini bolasi. Biri bolası. 3 emchegi sağalda deydi 6 litr. Bağısı kança bağısı? 5 gün bo'ldi tug'ani. Bağısı. Bağısı 130 kam bor. 130 kemi var. Mazar bağ verdi şu hem. 100
105 5. 105'e verilmedi. Sağanıylardan başladık. Бұл сауаныйдан да маалымат алып өтіп кетеміз. Қаншаны туған үй бұл? Екінші olası. Екінші баласы еркегі ұқсайды, жығырғач. Баласы сүті жақсы ұқсайды, баласы дәрілеген. Бағасы қанша екен бұл үйдің? 130 базар баға берді бұға? 115-ке берілбеді. 115 мың сомға бұл үй берілбепті. Бұл үй баға болды, ошонда қанша өрдасың? 106. Баласы қайсы бұның ошонда? Қаншаны туған үй? 3-ті. Sütü қандай екен sütü? 15'te. Бұл бұқа 165 мың сомға алынып кетті. 3-ті туған үй азы 115 мың сомға шықты. 15 литр sütü бар деді. Мына торпағы екен. Еркек ұрғашы торпағы. Ұрғаш торпағы менен. Ушул үй бұл жерде баға болып тұрады. Российский породада барды гунажындар ашеттілер, уй бі? Жаңа ашма гунажын. Балары қаншадан ем бұлар? 130, мына чоң қаншаға берілбеді. Породасы қандай российский шоны? Галыштың сүт бағытында ұйлар екен. Шындай жаңа ашма гунажындарды іздегендер, есінің номерінде қайтып өтемін. Галыштың сүт бағытында ұйларын іздегендерге. Бұлар боз бұ шонда? Иесі менен байланысаңыздар болады, бағасын айттық, дағы бар екен, телефон номерін айтып өтсек 0771 менен 329 399 иесі менен байланысаңыздар болады екен. Бұл халауи дағын деле баға болып тұр. Мына 145 мың сомға шығып қалып тұр. Біз сіздерге сауан үйларын жақшы, порода жақшы, чоң үйларды көрсетішке әрекет қылып жатабыз. Бұл алауи сатылып тұр, 85 мың сомға сатылып тұр. Бұл кішіне бір желінің чоң көмір үйдіңдағы. Бар деді. Бұл бұқа 81.500 сом орнаса бұғанына көй олыппыз. Бұл бұқа 115 мың сомдан сатылған жоқ. Ошонда 230-ға келді өкөй. 230. Қанша жашар бұқалар ең бұлар? Етті бұқалар екен. 2 жаштағы. Бұл бұқадағы сатылып тұр, 107 мың сомға сатылып тұр шул бұқа. Keçireçler 107 емес, 105 мың сомға сатылып тұр. Бұл жерде бош жүрішет. Қандай порода? Герофорд. Сементал. Мұнар сементалы. Герофорд. Қанша? 1 жашарын тегерегенде бұқылар бәм? 6 айлық бі? 1 жашырға 7-лік. Бағалары қаншадан ем? 80-ден. Қаншадан бербедіңіз? 70-ден. Ұшылылы өже дағы бар бі? 70-ден бері ұтат бербедіңіз. Bu kaça gene bu Rasiskileri? 70'te. Kaçıdan? Bak ya sen. Sen al geliyor. Мына Герофордтардың бағаларын білгілері келгендерге 70 мың сомдан ұшыл торпақтар берілбептір. Kaça olasın kaça vereyim? 79'a veresin. Бұл бұқа 62.500 сомға сатылып тұр. Біз кішкене рақтарын көрсетеміз. Майда баға тұрған, байлай тұрғандарын. Yok tartmayın. Tartmayın. Ушылар тартамыз. Қаншаға берілбеді келген бағасы? 51,5-ға. Берілбегенле бағаларды көрсетіп кетейін. 51.500-ге берілбеп тұр. Жаш қандай? 1 жаш? 1 жаштың тегерегінде. Ошқа бар? Kaçayda otas? Bu қаншаға келді? 45'e veririm abi. 45'ke. 45 мың сомға
Berilbeptir mına. Berilbegen ele bağların görsetip keteyin, şart ele. Bu bukalar kançadan ekenem? Berilbegen bağları mına. Mına Juuna va, Juuna 105 ming so'mga berilbeptir. Bozor surap bağ bo'lgan bog'larni ila yetkazib ko'rsatib ketamiz. Xudoy buyursa. Bu buqalarni qanchadan berbedingiz ham? Bermagan bo'g'ingiz. Endi so'rashib o'tadi-da, men 60 kam bor deb. 60 dan kam bor deb turasiz. Biroz suraylik qizu. Kızıp sırayla eklet. Bu buqalarda 60 ming so'mdan kemi bor dedi o'shanda. Qancha o'ltat bu? Sherikga 110 bo'lsin. 110 ga berilmedi juğumuna. Juğuna 110 ming so'mga berilibdir bu buqalar. Uşularga ko'p kommentariy qoldirib yozdingizlar. Bir yasharning tegiregindagi o'spirimlar jalpaq til bilan aytganda shularni ko'proq tartib ko'rsatadi. Bu yerda Geroford Semental da bor o'xshaydi. Qanchadan bog'lari? 60. Qanchadan bog' berishtatimi? Altmış ming so'mdan kemi bor dedingiz. Buna bog' oldi. Qanchadan beri tutasiz havo? 60. 60. Şu 60 deb egasi aytdi. Siz qanchadan berdingiz? Yo'q, bab. Ha. Bu yerda da tizilib turadi. Geroford torpaqlar ko'p kirib tur. Qanchadan bular ham? 45 ming aka kam bor. 45 mingdan kam bor. Kam bor. Qanchadan berilmedi? 42 mingdan berildi. 42 mingdan 45 ga 42 jetoli qolib turazmaz qolib turdi. Jaqin elevi? Jaqin ele qoldi. Qancha bosh bor? Shulelevi? Qachon kelgan Rossiyadan? Bugun 6-kun bo'ldi aka. 6-kun. Qancha bosh kelgan o'zi? 60. 60 boshdan ushul qoldi u. Qanchadan sotildi endi? Eng arzoni shular. Eng arzon aka 58 mingdan berildi. Eng arzoni u. Eng arzon. Bundan cho'ng o'zida. Cho'nglari u. Eng kichkinalari-chi? Eng kichkinalar mana. Eng kichkinalari shular bu. Qana? Mana o'xshaydi. Shu eng kichkinasi qancha ham? Tiyer jeri qo'lga. 41 ming. 41 ming. 41 ming so'm ekan eng kichkinasi. Bular qanchadan berilmedi? Bular 50 dan kam bor deb turadi. Ya berilmegani, bozor so'ragani. 87. Juno 87 ming so'mga berilibdir. Juno. Yemi buna qunajinlarning qatarına kelib qoldik. Buna cho'ng qunajin qancha bo'ldi? Ana o'sha yerda baho bo'lyapti. Ha, baho bo'lib жатыр. Juno 85 ming so'm baho berib жатышtır bu qunajinlarning ikkovini. Bu yerda tizilgan qunajinlar turadi. Bunisi baho olib turadi. Qancha oltat narxi? 107. Juno 107 ming so'm baho berib turishadi bu qunajinlarga. Bular qanchaga beriladi ham bularga? 95 ga. Ikkovi 95 ming so'mga berilyapti. Qunajinlarni qanchadan berib edingiz? 43,5dan 43.500 dan bular da berilyapti qunajinlar. Buna qunajin bog'lari. Qunajin qanchaga berilmedi? Berilmaganichi? Nemi kelindi? 40 ming kemi bor dedi. Qunajinlar qanchadan keldi? Hava qarab qo'ying. Qanchadan berib edingiz? 40 dan.
40'tan berilip dedi bunlarda. Başka var. Yemi bularda görsek bağlarını bilip ötüyoruz. Bunlar kançadan berilmedi, berilmegen bağları. 34. 34, bunысы 34. Bunысы 33. Bazar suradı berilmedi. Salıştırıp görüңүздөр, urgaç torpaqtar bular. Bular 113 ming so'mga berilibdir üçövi. Siz 110 suradыңызбы? Kaça verdiniz? Ha, kamerada aytasizlar. Yok, körüm ama. Mına kichine torpaqtardy bilsek, bu kichine torpaqtar, urgaç torpaqtar kançadan berilmedi o? 52'ye verilmedi. Juuna 26'dan. 26 ming so'mdan 52 ming so'mga juuna berilibdir. Geldi deydi, berilmedi dedi. Aytmasam men aytib qo'yaman. Bular kançaga berilmedi endi? 54 bo'ldi. 54 berilmedi. 54 ming so'mga bular berilibdir. Bular da urgaç ekan, ha? Buna jınlar ekan. Bular oşonda 27 ming so'mdan to'ra kelibdir, berilibdir. Bu kişine torpaqtar kançadan boltat em? Erkek urgaç bu. 20'den. 20'dan 20'dan bağ berip o. Bunысы 24 ming so'm. Urgaçı vardı. Qaysinisi kança verdin? 4. Nalarç? Kiçineleri. 20. 20'dan berilmedi bu. 20 ming so'mdan uşular berilibdir. Batmayız. Bular da görsetip ötөбүз ki bazardagı en kichine torpaqtar ekan uşular. Kançadan berilmedi uşular mına kiçineler? Berilmegeni, suragany. 23'ten suradı bu. Urgaç torpaqtar bu? Erkek. Ha, bu da köy erkek. 23 ming so'mdan erkek torpaqtar berilibdir, narxı urgaç. Boşqovardan. Bu erkek torpaqtar ekan. Bu erkek torpaqtardan kiçinesini kançaga bermediniz? En kiçinesini. 20 ming kemi var. Kançaga bermediniz hem şunu? 18'ge. Bular da çımda çoğunrağı ekan bular oğranda. 27'den. Buların bağlarını 27 ming so'mdan dedi. Bular ne? Bardık erkek torpaqtar bu. Bağlar kançadan mına çoğunraqtar kançadan berilmedi em? Berilmegen bağını aytın. 37'den verilmiyor. 37'den. O kiçineler içi. 32'den 32 ming so'mdan berilibdir mına. Uşulardı көп suranıp жазгансыздар. Uşular tartıp көрсөтүп бердик болушунча лайк басып видеого бөлүшүп коюңуздар. Ошкоборго каттала элек болсоңуздар, катталууну унутпаңыздар. Саламатта калыңыздар. Экинчи чыгарылышта жылкы бааларын көрөсүздөр.